A lesson from a toothpaste. 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 Kinsa diri ang gapanukbras? Taas kamot. Kinsa diri ang gapanukbras gamit ang toothpaste? Taas kamot. Kinsay ga sachet? Kinsay ga tube? Kinsay ka try og laag toothbrush ray dala kay gasalig na sure na agi magdala og toothpaste. Taas kamot. Kabantay bata na kung mangayo ta mas daghan ta gakakuha kumpara anang mukuha tas ato ang toothpaste? Kabalo ba mo na dali mo gamay ang dako nga toothpaste pero dugay mahurot kung gamay na lang? A lesson from a toothpaste. Ang toothpaste gaka taken for granted. Atong wala pa, grabing pangita. Atong wala pa, grabing paningkamot makuha. Atong wala pa, giampuay gayod. Atong wala pa, buhaton pa kunuhay ang tanan. Atong wala pa, dagan saad na kung makuha ka lang, buhaton ko ni. Apan, katong naa na, gasalig na. Katong naa na, wala na halos pasalamat. Katong naa na, pahimos lang og ayo. Katong naa na, pasagdan na lang. Ug kung gamay na lang, kung wala na, tipiron. Kung gamay na lang, wala na, antuson. Kung gamay na lang, kung wala na, nagampu nga madugay pa unta. Kung gamay na lang, o kung wala na, nagmahay na. Kung gamay na lang, kung wala na, nagsaad na sad. Kung gamay na lang, kung wala na, mangayog pa saylo. Please, hatagi pa kong chance. Please. Pero mo lagi, sama sa toothpaste, kung wala pa pangitaon, kung naan na abusaran, kung aksyon nagkawala, daginuton, kung wa na gyud magmahay. Kaso, human naman jud, urot na ang tube. Ang naitabo, palit na lagbaratuhon na sachet, kay walang wala naman jud. Busa, let's learn from the toothpaste. Dili i-take for granted. Aron way pagmahay, aron pirmi lang lipay. A lesson from toothpaste. 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 Toothpaste.